Ponovno nam obljubljajo poceni električen avto. No, tokrat je na vrsti Citroen in ne preostane nam drugega, kot da damo evropskim avtomobilskim proizvajalcem novo priložnost. Tokrat gre za četrto generacijo modela C3, oziroma natančneje EC3, s katerim želi Citroen demokratizirati električno mobilnost. No, še preden pa preštejemo, koliko bo treba v prodajnem salonu plačati za takšen poceni električen avto, pa kratek opomnik, naročite se na naš YouTube kanal in ostanite na tekočem z vsemi premierami novih avtomobilov in ostalimi zanimivimi vsebinami. Demokratizacija električne mobilnosti se po Citroenovo prične pri dobrih 23 tisoč evrih za različico z večjo oziroma celo slabih 20 tisoč evrih za različico z manjšo izmed razpoložljivih baterij. In približno takšna naj bi bila tudi cena dostopnih električnih avtomobilov z Kitajske, ki jih na ladjah tamkajšnji proizvajalci že v vse večjem obsegu tovorijo proti stari celini. Za začetek Citroen na konkurenčne grožnje, pa seveda tudi na potrebe Evropejcev, odgovarja z različico modela C3 z večjo baterijo, ki ima kapaciteto 44 kWh. Nekoliko manjša baterija pa bo na voljo predvidoma prihodnje leto. V obeh primerih ne gre za klasično litij-ionsko baterijo, pač pa za litij-železo-fosfatno baterijo. Ta je bolj odporna na hitro polnjenje in polnjenje do 100% napolnjenosti, predvsem pa je cenejša za izdelavo. In ko smo pri pocenitvah, nas seveda zanima, kaj bomo Evropejci dobili oziroma čemu se bomo morali odreči zaradi razmeroma nizke cene vozila. So you say this is a cheap, affordable electric car. So what do we get for this kind of a price and what we don't get? Okay, to keep it simple, we don't have any car like this on the market. Today, we don't have any car like this. The classic price today for the BEV on this market is close to 44,000 euros. We start at 23,300 euros. We don't have any car like this. And perhaps we have to wait for a Chinese one, but today we don't have it. To do that, we think out the box. For example, as well, we have the e-motor. We don't have any sport mode. No need to do that. We have just performances expected by customer in terms of torque and powerful. And after that, to decrease the cost, we work with the plant, Tarnava plant, in order to decrease the time to produce the car. To compare what we have on the current C3, we reduce by 25%. Less parts and more easy parts to clip on the car, for example. And after that, we think about out the box with less complexity and less diversity. For example, as you can see, we have a roof rail, roof bar. Yeah. We don't have any paint on it. It's just a molding color technology. It's more easy to have it, less paint and not costly, in fact. Poenostavitve na vsakem koraku torej, od proizvodnje dalje. C3 je torej model za tiste voznike, ki jim bo odgovarjal zelo enostaven oziroma tehnično preprost avto. Dober primer je nabor asistenčnih sistemov, ki je omejen na tiste zakonsko predpisane, pa tudi odsotnost toplotne črpalke pri električni različici, kar odgovorni zagovarjajo s predpostavko, da bodo tipični uporabniki tega avtomobila z njim dnevno prevozili manj kot 80 km. Citroen je tokrat avto snoval z mislijo na cenovno občutljive kupce, zato so se optimizacije lotili na vseh področjih, začenši s platformo. Novi C3 je zasnovan na tako imenovani Smart Car platformi, ki predstavlja novost v skupini Stellantis. V osnovi je razvita za električne avtomobile, na njenem temelju pa bodo na primer nastale tudi nove generacije modelov Fiat Panda in Opel Frontera. You said that this new platform is very efficient. Yes. What does it mean? It's a BEV native at first, to have something rectangular for the battery pack. Okay. And after, we need to have multi-energy offer for all customers. It means for BEV, for ICE and for hybrid one. We try to catch what is the benefit. If you don't have any benefit, we can sell it, just to have in mind, but without any compromise in terms of comfort and handling as well.
EC3 poganja elektromotor s 83 kW moči, ki je nameščen na prednjo os. Po preizkušenem sodeč, seveda ne gre za električni avto, ki bi treniral vratne mišice z močnimi pospeški. Njegova naloga je predvsem zagotavljati sproščujočo in lahkotno vožnjo v mestnih središčih ter na regionalnih cestah, kar bo zlahka tudi počel. EC3 pa medtem ni zasnovan kot reden dolgoprogaš, pa čeprav ga lahko na hitri polnilnici polnimo celo z močjo 100 kW. No, morda pa bo za daljše proge bolj primeren klasičen, bencinski C3. Bencinska različica je v primerjavi z električno še nekaj tisočakov cenejša. V tem primeru gre za opcijo z dobro poznanim koncernskim 1,2-litrskim trivaljnikom in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Nekoliko kasneje pa bodo na trg prišle tudi hibridne izvedbe. No, zdaj pa je čas, da se posvetimo področju, kjer Citroën glede na naš prvi preizkus, kljub nizkocenovnosti avtomobila, ni bil pripravljen na kompromise. Govorimo seveda o glavni značilnosti avtomobilov s to značko. In kako se novi C3 pelje? Tako kot se pravi Citroën mora, torej udobno in mehko. K temu občutku najbolj pripomore visok položaj sedenja, ki je seveda višji kot pri predhodniku, pa sedeži z debelejšim slojem pene tukaj na sediščnem delu in ne nazadnje vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki. To vzmetenje smo pohvalili že pri testu ostalih Citroënovih modelov, saj je zelo nekako primerno za tipične slovenske ceste. No, to vzmetenje zelo učinkovito blaži luknje in pa cestne neravnine, če že ne pričara tistega občutka leteče priproge, ki ga v namene oglaševanja pogosto omenjajo pri Citroënu. No, še ena nova značilnost pa je ugotovitev, da odslej merilnike gledamo nad volanskim obročem, nekako po vzoru Peugeota. We start with a new cluster. Aha. And when we define the new cluster, we need to see where we have to put the steering wheel. If you put a classical, a larger steering wheel, we have some risk to hide the cluster. It's reason why we make decision to have something more compact on the steering wheel, more compact with a new design, more modern. And the benefit for our customer is to have the most we can do in terms of diff, in fact, to see the cluster. Prepričani smo, da bo veliko potencialnih uporabnikov tega vozila zelo cenilo enostavnost uporabe. Predvsem tistega dela, ki se tiče ureditve upravljanja glavnih funkcij vozila v notranjosti. We need something very easy to use for our customer. It's reason why this touchscreen, it's only multimedia touchscreen. We focus on music, we focus on mirroring, Apple CarPlay and Auto, Wi-Fi, and all air conditioning, it's placed like this, with a dedicated button. We don't have any click to change your thermostat, the pulsar and so on. All it's here. ADAS, it's on the cluster. Here, it's just to focus on multimedia. So you say that is a new trend, that the car will get simpler. Yes. You go inside, you turn the key, it's easy. So physical buttons are physical button, yes. Right way. Yeah, for sure. In čeprav je tu kar precej takšne trde plastike, Francozi ponovno svojo oblikovalsko ekspertizo kažejo z zelo ličnimi detajli, kot je na primer tale zelo ličen detajl iz tekstila, ki mu pri Citroënu pravijo kar Zofa dizajn. Nova oblika vozila pa pomeni, da je odslej prostora na prednjih in zadnjih sedežih, pa tudi v prtljažniku nekoliko več kot pri njegovem predhodniku. No, nekoliko več pa je odslej tudi odmika od tal, jasno, po novem gre za križanca in ne več za kompaktno kombi limuzino. No, pa naj nam odločitve pri oblikovni zasnovi razloži kar njegov oblikovalec. You're saying that this car brings the new design language for the whole Citroën brand. What can we see here? We try to have the new front face for Citroën than before. So it means that we start by the new logo. We do it with the Holy concept car. We play with the bonnet because of the logo, the bonnet is more horizontal. I think it's quite high, actually, the bonnet. Yeah. But you tried to soften it. Exactly. We mixed the sharp things and the soft things. And we mix also vertical and horizontal. We are playing with horizontal one, but we put with the bonnet a vertical one there. So because of this vertical lamp, we play with this all softness and all position. We put some aerodynamic part because the car is vertical and very large. So this is not just cosmetic? No, it's not cosmetic. Okay, this part
is cosmetic because we Okay. are Citroën. Yeah. We have to find some color clips and touch color, but also efficient because Yeah. if you can see on this way, you can see through with Yeah, a tunnel, and it's very efficient and put the car very on a good position with the wheel and with the road. If you see there, Okay. there is a very roundness and softness. It's a mix between the soft and the sharp part. This part is very important because it's Citroën feeling. I mean, we called it the color clips. So it's the same part between the front, the side, and there is only one piece. This means that it's the same piece everywhere. You can add it on the left, on the How right. can you remove it? Well, there is a little tool that You can- use. We can unclip it. I don't have the tool, but we can unclip it and change with a few colors. You said that we can here put the national flag of whatever country. It's up to you, in fact. We just have, at the moment, we just have the French flag because it's a French brand, but it depends with your country. If you ask to have some different flag, or if you have to the supplier to find another football player or something else, you can add that. I mean, we are waiting for a European Championship in football now, so maybe it would be suitable to have some extra offering. Or you can play with the color, because this one could be the Belgian one with the red, the yellow and the white one. It's up to you to reinvent the color and the story. Novi C3 torej prinaša številne novosti in zanimive rešitve. Tako pa bo, kot se kaže, ostal najpomembnejši model Citroena. No, da bi vam njegovo tehniko še bolj učinkovito razložili, pa vam na ogled ponujamo še 3 naše prispevke. Tako lahko pridobite dodatne informacije o litij-železo-fosfatni bateriji, vzmetenjem s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki ali pa nadpovprečno zmogljivem blagem hibridu.